الصغيرة غير أني دائما كنت الكبيرة في لباس الحشمة. إني قرأت كتاب ربي Ulay qıltağız. Allah nasip etsin, ulay basad Allah'ın. Çap taktım işte o tatmin ede. Uşa. Ertege ulay basad Allah'ın. Allah nasip etsin. Hadi baram tuttur. Assalamualaikum warahmatullah. Hurmatli cemaat, amansızlarla. Amına Xudo xolasa 8 oktyabr bugün zar dual nuru büttük elhamdülillah. Bugün vaydı qılıp qoyduk. Erten Xudo xolasa vay basamiz. Vaqt olsa kelip saat 9'larga gelip 1 saat yardım berişler bu. 2 saat yardım berişler bu. Bugün güçlüğümüzü qarab yardım bersеңizdер bo'lar. Aşağı yolu bilen hep deyiz Xudo xolasa. Hazır artacak kadağımla su quyup otağız. Suda kazılğanımız. Allah Teala'nın hükmüyle Xudo xolasa. Vay. Artacaktan da qo'shimcha loy qilib qo'yatamiz Xudo xolasa. Sebebi aşçı ortası ziyanlayacak. Öteki loy uzun yağılmasın, kalın gına abi. Almaz bir şeyki hareket qilib o'tirasiz inşallah. Ruslan degenin Allah razı olsun. Bizi sularını alıp verip yardım yaratır. Elhamdülillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. 9 oktyabr 2024 yıl maşallah. Jol boldu taqsir. Qursaplı özümüzdün uşul tamlar alay başı boyunca Adis anan Adiletbek, Almazbek'tin dostları gelip ona bir Xudo xolasa ulaydı başta otağız. Saman pakaldardı alıp geldik Xudo xolasa. Ulayımız da yer. Almazbay'ın dostları gelip sardan beri jardan beri otat, Allah razı olsun. Size tartadayım mı? Dostlardan Allah razı olsun. Talan taksir gelgen buna şağımdan. Şağımda altından geldi maşallah. Aslında atısı men qavundan bas otağız. Xudo xolasa ondan qılıp qalın qılıp al şunu laydı basağız inşallah. Ortasına mına tamdın üstünün türküğünü qoya turgan paduşkasını saldık. Laylarda etalarda aldık. Vardı samandardan. Dostları bilen Xudo xolasa. Şerxan oturup lan balık qarmap. Lay basıp otat, ötesi sonu. Jol balık taqsir layını alıp otat maşallah. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Hurmatlı elim maşallah. Qarаңыздар qançalıq sonun, qançalıq qoz, qançalıq qılıp жатқан işlerimiz
Жақшылық болғанын себебінен Алла Тағала ішімізге береке беріп отады. Мына Құда қаласа Алмазбектің үйінің тамына лайдылы басылып бітті, алхамдулилля. Достары, бір туғандары келіп, жардам беріп, қоңшы келіп, жардам беріп, аш дамдап, чай дамдап, мейман қылып, қалпақ кигізіп, бардығыз разы болып кеттік, машалла. Шуншалаған соның берекелі үй болып отады. Себебі бұл жерде ең негізгісі елдің райымы, елдің көңілі, елдің берешендігі, еліміздің қолдан келішінше hareket қылып, жардам беріп, егер кімдегі мақса бере алған болса дағы, отырып, дуа қылып отырып отқан берекесінен ошу іштеріңіз болып отады. Жүректері иманға толған бір туғандарым. Алла Субханаху ва Таала сіздерге дағы ушундай жаңы үйлерді барыңыздарға нәсіп етсін туғандар. Албетте сіздер менен елбіз, биримдикте күчпіз. Қалған тамындағы азмына Құда қаласа жығачқа, рейкалардың ақшауыз бар. Құда қаласа аларды сіздер бергенсіздер алып қойғанбыз. Мына навесі дағы қоша жауып кетеміз. Құда қаласа навесіден бір 15 шипірі жетпей қалады. Аны Құда қаласа дағын март бір туғандарымыз бір алып береді деген үміттеміз. Құда қаласа азыр мен сіздерге бұл үйден тарыстырған мақсат ошо басылған лайды бір осы көрсетіп қойын деген мақсат. Азыр бұл үсті жақшы қатайлық, құрғайлық болған себебінен мен ар жақтарға басқан жоқмын. Себебі мен басып қой, лайды басып қой тешіліп қалмасын. Ошо бір туғандар сіздерге соның жаңылық, мына қылған ихсаныңыздардың натижасы өте соның болып көрініп тұрады. Алла Субханаху ва Таала иманыңыздарға, тапқаныңыздарға береке берсін. Ардайым еліміз менен, жұртымыз менен биримдикте осындай қолыңыздан келишинче ар бір мұқтаж үй бүлөгө, ар бір мүмкүнчүлүк шектелген бір туғандарыбызга жардам бериштин улантып, жакшылыктарды биригип, жакшылыкта бири-бирибизден озуп аракет кыла берелик. Ва алейкумассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Kengem söylep koyun işte. اللهم اغفر عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي وعذاب الاخره. Allah Teala cehenneme düşürüp çıkmasından kurtarıp düşürüp Allah Subhanahu wa Taala özünün vadan var, yaxşılık bir adam, yaxşılık yani qaytarlaq degan. Büyük günde Allah'ın günümüzün iyiliği şunçalık hareket kılıp dostları, avaları, bir tuğanları, gelinleri, güzeleri, bir tuğanları vardı, hareket kılıp bu şunun bütün hareketinde Kuda kalasa Kuday'ın yol verip kançalagan uğur işlerimiz artta kaldı. Büyük günde uşal aşağı seyip olup kançalagan insanlar uşurlarına tabaklarını alıp gelip, sularda alıp gelip, samsarda alıp gelip, usta gördü bulup, yelgisiyle, bilgisiyle bilmem için Allah Teala şu cemaatimizin imanına, ibadatına, takvanlarına, ömrüne, en soluna gördü. Ardayım birimlikte intimakta olup, elimizde, yüzsüzde kızmak kılıçtık Allah Teala görmüştük. Elimizde canım kılıçlardan, asmanın şöyle, Novbata'dan özürler. Almazbek'in dağı, bayım şesmenen, uçurup, ciddi balasmenen, muhtur olup, yaşar. Elimizde yurtumuzun kızmatını bulup, rahatını göre turgan günlerde Allah Teala'nın getirdi. Tez günlerde o şu yürürdü, götürüp, şu bütüanımızdan şu yer katarına koşup, mekende bulup, karşısına alıp, ağızdan gözlerine koşup, kançalarına şu günlüğüne, insanlar kızmaktan olsa, var bizim Allah'lara. Sallallahu teala ala hayra halqihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.